جبلتنا نوچاین کردی آبرچاف اف ام دم باش و بینرین هیجا جالاکین پیشانگه پرتوکانیا دویمین دروژا خواه سیام دال باجار قامشلوب داوی هات پشتی پیشکشکرنا گوتاران و سردانا بدهان جنویسکار و روشنبیر و هلبستوان و خلکین باجیر ناوندا آرام تکران یا چاند و هنر الباجار گرکه لگه دست به کورسین هاوینه ایه فریبونا موزیک شانو و سرانبیجیت که و نوت زاروک تبلی بویا و هر وها ناوند خواه آمادت که اجبو که بشتاری فستیوال هنر زاروکان یا چارمین ببه کومن چکدار ولاتین گنده علمدارا یا بسر دورا راجو واد قوتینن و الجه وان خلکی گندوار شامین بجهدگن لعفرین مالباتا هنرمند حسن عبدو دبیجه که او بود 10 هفتهان وندایا وان نکان بو بگیهن آگاهیان لسر شناوی العفرینه کوم القاعده سی کسان دیگرا و جبو سربست بردان وان فیدیا کمزن دخوازه هر وها 10 کسین دن جی هیانها ندیاره کو چارانوی سوان چیه پشتی خود کرنا 3 سالان ریا گشتید ناورا ادلب و حلب ادا هات وکرن سندیکه پارێزەران باژارê Derayê navê ji sêyan yek parêzerên li parêzgehê Tomarkirî ji nav bir ji ber sedemên cuda cuda. li bajarê Girêspî festîvala duyemîn ya çand û kulturê bidawî bû. Piştî du rojan çalakiyên çandî û hunerî û pêşbirkên werzişî û pêşkêşkirina bernameyên cor bi cor bi amadebûna hejmareke mezin ji cemawaran. Wezîrê Dervayê Amerîka daxwaz ji Qesedê dike ku di şerê li hember Daişê de berdewam be. Çaramîn erdlerzî bi xurtbûna 5.8 rade li başûrê Rojhilatê Îranê rû da di roja dişemê da û di encamê da 25 kes birîndar bûn. Nûçeyên me Kurdî bi dawî hatin bora bûn ez rohîn hevkarê min destan bimînin bi xweşî.